Oh, ini yang kami intro ah. Ya, selamat datang di konten coba hari ini, dan kita sekarang bikin konten kita kedatangan preman dari Empang itu. Dan Bang Rahmat dari mana Bang? Di Tabiang. Hari Bang di Tabiang Merami gitu. Jadi hari ini kita akan mengadakan apa? But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you. Jadi welcome back with me, kameramen favorit kalian dalam konten cabar yo. Biasanya kalau misalkan dalam konten biasa, favorit kalian yang kena Iko, semua yang itu, yang pakai baju kemeja deh, tawa doh. Si A, kok mati lah. Bang, baru terkenal ya bang, bakal bang ini nolong bang. Siapa masuk bang? Lah, ikulah yang terjadi. Kalau misalkan leader wak seorang gua, lama sobok jo tim kreatif yang lain. Tim kreatif yang seorang kok tinggal lah. Jadi kalau misalkan para penonton yang mencari tampek kok, ada nggak kalian tuh bertanya kayak bakos basi bang, sepergilo syutingnya di Senanse tadi nggak ada tempat lain ada bang. Yo, kenyataannya emang nggak ada tempat lain. Misalnya ikol yang perai bisa kami gunakan ya. Selebihnya perai sih tapi nancak dong. Bang, boleh nanya bang? Bako orang kini rami kok bang. Pak UTBK. Ada bang UTBK bang. Ujian tulis berbasis komputer bang. Ya nya ujian tulis tapi ini pakai komputer bang. Guna udah bang. Jam ikil bang dancak untuk. Baru bang. Kak. Jika pada akhirnya kita hanya terlahir untuk saling menyakiti, kenapa kita nggak join UFC? Jarang emang itu. Kami dapat kan yang ditunggu-tunggu saya. Ketiga, tanganlah dikot aja lagi. Tambah. 3, 2, 1, action. Bang, kan dari Ampe dari 5 anggota Supergilo itu kan good looking saudara bang. Jadinya Dede good looking, Raffi good looking, Isat good looking, Awak good looking lo. Dagil kan good looking bang. Namu bang gantian dengan Dagil sebang di Supergilo bang. Ikut tanding ini na nampe dulu bang. Coba adu kau bang. Kuah sama Jiko sih lo bang. Bang. Mama pun si apa? Sana mah si adik-adiknya bang Bajai. Mana tahu tuh dari Bang Bajai ketika tahu itu tak akan dulu Bajai bilang. Bajai tuh bang. Bang Bajai ini abangnya. Iya. Jadi abang abang ya. Masih cool loh men. Selama yang kompas kan digaji Bang Bajai gitu. Iya. Apa di beda betul sih bang? Itu.
Oh, ano na cok mengompas dia dan Ziko gitu leh. Cok ada pura-pura selanjutnya. Biar tahu itu biar jelas nih ini mereka di apa bisa siapa bisa gitu Tapi apa anak kena sama jauh abang aja kan? Seperti maksudnya baru pindah. Iko. Mungkin adik-adik lebih tepatnya mungkin Iko kali. Bacanya bu Ipa. Aku dan sana awak baru tiba malun baru kabar kenalan deh sekolah. Oh. Apa sekolah kan? Yo. iya Oke. Kayak tahu ya. Tahu dong. Bang, berarti Dede itu adik bang, bang? Iya bang. Berarti kau punya anak kok bang? Awak lebih kelebihannya. Kakak yang parah, anak icik muda gitu parah. Jadinya Dede keluar di seperti lo. Hah? I'm so gone. No, I'm never turning back. Jadi lebih yang It's so on. You're gonna be hurting bad. Cause I've been the hell in my You don't wanna make me mad. I stay strong. You will never see me crack. And if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. heran kan? oh itu kan malam sama atau misalnya atau bang Fadil ngadu atau bang Firda ngadu ke bang Fajar buat tukang Jadi guys, alhamdulillah guys, atas doa dari kalian akhirnya para anggota Super Gilo kini kalau syuting pakai sepatu lah guys. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off. Find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off. Find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all Selamat datang di kawasan Pau. Ya. Kobe pecah parit di Pau kan. Ya. Kau kasam yang tengah kau kasam mana aja preman Pau aja preman Ampang aja. Senam. Iyalah. Yo, what up guys? Belum dah sudah mau parkir kan? Iya. Man. Kok jadi awaknya menawarkan ke sana-sana lain rumah. Jadi argo dilelang, harga rumah cik ko dimulai dari 2 juta rupiah. Hah, 5 juta? Naik 5 juta. Dia ni ambil spek rumah ko. Op. 1 juta bang. 1 juta. Tak bisa. Ha, mana? Tanpa gadang dah. Aku iset nama. Masat. 100 ya bang. 100. Nak besar Sat. Sinematik sedang. Oh, nya bola. Kita main bola seseorang. Aku adalah lelaki jajuk calik mungku seorang. Jadi kini kok ala membuat konten yang ke selanjutnya lah pokoknya. Jadinya 2 orang kok lah pindah posisi, pakai sepatu, biasa pakai sendal. Nyok kok serasa lah, gua kenal semua siapa.
Mudah. Let's close up. Sumpah pemuda. Sumpah pemuda. Sumpah pemuda. Goyang lah. Goyang aku. Cuma satu Ini tangan tremor di HP, tremor. Di antara orang-orang yang di sini, tetaplah yang paling cantik itu Raffi. Tadi kan ngerti. Nah, dua. Weh batu. Pecah ni. Pacah muncung pajak. Mandi. Untung. Allah. Ini maju. Mik masih pemain lama. Jalan lah, duduk dia tadi mah. Pulang wala. Ya. Pulang dua tadi. Dua ya. Berarti kan ni cek cakap tak. Cakap. Calik kiri sama kanan lo baru saya cekak. Kiri, kanan. Cak. Kiri sih. Ya, kiri. Kanan. Good. Tahan kamera. Roll and action. Ini kamera. Lagi. Roll and dua kali sekali lah mas. Sekali. Sikut ya. Ya, sikut. Ayo. Tapi nggak ada. Itu tangan tebus tangan kan. Itu lakukan tangga. Jadi Piko kalau ada yang tanya sudah dikonfirmasi ya. Bang Fajar join Super Gilo. Jadi hari ini kita sudah selesai bikin konten. Terima kasih Bang Fajar telah bermain ke sini. Makasih Sila. Nampak Sila tu. Inti tu namanya Sila gitu. Sila ke-6 gitu. Saruang apa tuh? Kurang lazat pulang lah. Dan intinya makasih telah menonton video ini. Nanti like, comment, dan subscribe dan terima kasih semua. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want.